Katanat kam jengok kai pertai ke sorkar jela haringkat ke jengis nok tilang bat ke Outlook magazine hinin kesi ke pynlong ka the Indian Responsible Tourism State Summit and Awards 2023 the MEGHALAYA chapter kum ka jing rakhe ke World Tourism Day ha ka jingelang ke Long State Convention Center Shillong. Ketika jingelang ketemu ban itho bat ai buram gitu kiriu shimet bat kiken hon ki minot ha ka ban kentiu ki kam jengok kai ki don ke jigit clear hapo ke jela ha ka juk ke por layo ban samru ya ki khusnam ha ki kadan beper ki pin inam ya ka jing treshi tom jogitu kiriu shimet ha ka liang ki kam jengok kai perthai Menteri Ketanat kam jengok kai perthai ka jela uba polling do ula ai men siem ya ki nong job ki be don bantah ki kam jengok kai ki be don ya ka jingkit clear. When Kampong village is recognized at the national level, 2 weeks back the Honorable Prime Minister of the country visited MEGHALAYA store in Delhi and saw for themselves the various weaving the vineyards and spent some time in it. Ka sorkar pedeng